Enyero berpendor beramala kapo ya kasar mencidang berwarna kaborang haupa berhalku berdan singapur kumbang lalong komini kong cinta kasbos nama Enyero berpendor beramala kapo ya kasar mencidang berwarna kaborang haupa berhalku berdan singapur kumbang lalong komini kong cinta kasbos nama Enyero berpendor beramala kapo ya kasar mencidang berwarna kaborang haupa berhalku berdan singapur kumbang lalong komini kong cinta kasbos nama Para Jumi, Hakatan pun siapa pun yang Kupa si bahari lalu kita tahu Tanwan wasune kau wasune hando bawa Rayan dasune kasih Patma ini tidak kasih Kumbang lima belasune Padahal ini sesuatu Dei Kumaria, Darashari, Radha, Kumaria, Guru, Joe, Varana, Mental, Lake, Name, how Lake, Varana, Namaha, Rajani, Yoga Punusim, Yoga Maria Shisi, Yoga Shada Venus, Lasana, Yoga Batepu, Yashaya, Asana, Vaya, Lucky Shopne, Shomka, Baba, Nanda, Mantasha, Baby, Nami, Hasim, Hakabaran, Have Jesus love the
Cô chính sẽ chừng lấy và mỹ và chừng yêu cái chừng comment. Nasanya Amen. Cô chính sẽ chừng lấy và khám phá ban nhà các bạn. Nasanya Amen. Cô chính sẽ chừng lấy cái long cầm phla và chừng phla baro. Nasanya Amen. Cô chính sẽ chừng lấy và kinh thúc và phát thấy baro koi. Nasanya Amen. Cô chính sẽ chừng lấy và văn hiar và phát thấy và đối với tiền và văn đồ. Nasanya Amen. Cô chính sẽ chừng lấy vì nào tin mong cái nút trong Jesus. Nasanya Amen. Cô chính sẽ chừng lấy và đón học cô nút Jesus và đáp. Jesus này không tâm mình nông bốc. Nasanya Amen. Cô chính sẽ chừng lấy và đón học Christ của cô. Nasanya Amen. Cô chính sẽ chừng lấy học bà sinh và làm của cô. Nasanya Amen. Cô chính sẽ chừng lấy học Christmas của cô. Nasanya Amen. Cô chính sẽ chừng lấy và phân man học gì. Nasanya Amen. Cô chính sẽ chừng lấy và sinh ran và chịu im giống ý. Nasanya Amen. Cô chính sẽ chừng lấy và được những không tâm hay những cái chừng nhau. Nasanya Amen. Cô chính sẽ chừng lấy và ai những cái chịu im và nên chịu nóng. Nasanya Amen. Cô chính sẽ chừng lấy và đón rèn cắt những hamaran की बनता है चुकी हम जोंगी Nasanya Amen. को जिसने जिंगले बैठाएंगी नकदिंग दुचोक Nasanya Amen. को जिसने जिंगले अतियार जिंगला रुमुत नोपक बैठ रुमुत Nasanya Amen. को जिसने जिंगले जिंगलों जिंगलों किंगल बट जिंगलों शंभंग तिरुकोई Nasanya Amen. को जिसने जिंगले जिंगलों ला शंभंग या जिंगमया उबले Nasanya Amen. को जिसने जिंगले बसेंगी ना जिंजार बारो Nasanya Amen. को जिसने जिंगले कतलों जिंगसुक बट जिंगमन जोंगी Nasanya Amen. को जिसने जिंगले बखत ini na badisuda syarajim masisha Nasanya Amen. को जिसने जिंगले बखंथुक ya baro mati jomu Nasanya Amen. को जिसने जिंगले upan singat jong baro jingthau ble Nasanya Amen. को जिसने जिंगले ha babaro yo जिसने Nasanya Amen. को जिसने जिंगले kunong pentingan matiang itu kibaling aman sim Nasanya Amen. को जिसने जिंगले jingkeman itu kibadu jingkerman Nasanya Amen. को जिसने जिंगले jing jathai itu kibasyam jinjar Nasanya Amen. को जिसने जिंगले jing light naki klam Nasanya Amen. usnam ko matui na krudong jisu balam me yasne jongi Nasanya Amen. usnam ko matui na krudong jisu balam me jisne yangi Nasanya Amen. usnam ko matui na krudong jisu balam me jisne yangi Nasanya Amen. Father, Son, and Holy Spirit, we praise you, we thank you, and we adore you. Thank you, Lord Jesus, for being with us throughout this day. Thank you, Lord Jesus, for your assistance to each one of us. As we are in your presence, we praise you for you, our Holy Catholic Church. Pope Leo XIV, all the cardinals, bishops, priests, religious, and the faithful. We praise you for your Bishop Wilbert and the Francis Stoy, and all the priests, religious, and the faithful. We also ask your blessings upon our retreat center and all its forthcoming programs, the youth retreat, and all other programs of the center. We bless you for your parish, all our parish needs, and all the programs of our parish. We ask your blessings upon our school, our teachers, students, and their parents. Loving Lord, we bless you for you, our fathers, Father Joby, Father Victor, Father Nicholas, the sisters, co-workers, helping staffs, and all those who are working in our campus. Unite us together, Lord, in your love. Let our presence in these centers bring blessing to the people around. We pray for all those who are sick and suffering, those who are suffering from cancer, HIV, AIDS, suffering from heart, kidney, and liver problems, and all other kinds of contagious diseases, those who are in ICU, those who are bedridden at home, those who are at the point of death. We pray for all the childless couples, the jobless people, the boys and girls who are searching for their life partners, the youth, those who are addicted to drinks, drugs, sex, pornography, and all other kinds of bad habits. The children, all those who are wandering in the streets, those who are no one to look after, those who are abused, those who are kidnapped. Please ask your mercy upon all the terrorist groups in all over the world, those who are destroying peace and harmony in the lives of many in different states and countries. We ask your blessings upon all the persecuted Christians in all over the world, especially our brethren who are in Nigeria, Uganda, and all other African countries, MP, UP, Gujarat, Odisha, Chhattisgarh, Manipur, and different states in our country, India. We ask your blessings upon all the warring countries,
Russia, Ukraine, Israel, Palestine, Iran, America, and all those who are disturbed. We pray for our own family members who are at home. Bless the Lord with the good health of mind, body, and soul. We ask your mercy upon all the departed members of our family, our congregations, our parish, and all those who are known to pray. We also ask your blessings upon all those who are joining us in this online service. We place before you, Lord, all their intentions and heart desires. Once again, surrender each one of us and all the programs of our Rotary Center, our parish, and the school, surrendering everything at your feet, asking your blessings upon as we praise together. Hallelujah. 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 Christ.